Dear Mr. Lovely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikandyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan na Diego. Manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Sa dutak, ngem na sursurok mutlaeng tinagtrabaho. Buano papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Diego. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ayabak ni Nico dito'y balay. Iti kasta, ada katulog kami jitalon. Nagado ngamin ti anak ni Manang Anita. Isa nagtungtong kami, nga ayabak ti maikadwa nga anak na. Tapno ada katulog am. Sadot mo't ni Diego at tumulong kan ka. Amok amarigatan kamutan gagmay may sangag talon. Nasayat mat, tapno sana siya kakanayon ti ayaban nyo, jitalon. Laklakayan kan, gamawan amom nga obra. Alaman nga rod bakit. Ayabam ni Nikaw, baring nagagit at tumulong ka data. Agluas ka no inton bigat. Saan nga ginlalastog dito iday dya, ha? Ta sana mabalin kanyak tikas jay. Ay, saan mo manen nga igaraw ti kinabarumbadaw no sumangpet jay kasinsin mo? Si kaganti ibagbagada ng akasinsin ko nga umay agtrabaho dito balay. Ha? Apa yan nakiktot ka? Agtrabaho ko nam? Apa hindi mo kayo ti agtrabaho? Kunak man, isuti mayam dito eh. Ti saritaan mi ngamin kadaan ti Aurora. Umayak agyan. Kat tulungak ni Uncle iti talon. Kat no adda kita iti maimula, ibingayan nak iti tangdan ko. Apa ya patangdanan ka pa ilang ay. Dito'y kamet ngagyan. Kaya dito'y kaamangan. Itapanawan. Adu ti master kan at trabaho. Libre ti makan kan pagyanan. Adda pa'y suldom. Gasta ka di. Sika. Saan ka kadi asumursurot kan ni Uncle ije talon? Basta dutak. Agbambanugak lang. Mga anak mo't ura jak agtrabaho. Una, ngamawan matbukod mo a kwarta. Dito lang ha. Dumawatak ka ni nanang no kasapulak ti kwarta. Basta saan lakid di akanayon na. Ta agungot damat. Kaano na kaya sungbatan, Carmen? Nabayagan nga gararan lakan ka. Di nakmat sungbatan. Ay na, Manong Diego. Mabiyagnak to nga tando si Kati pakiasawaak. Apay ki dinasahan. Agmay may sak nga anak. Siya ko tagtawid iti amin asan ikwami. Wen angam sadot kamot nga agtrabaho. Uray na lawat italon nyo no saan mat amamulaan. Ay, awan ah. Ay, wen gayam. Sino dyan nakita kakadwan ni tatang mo nga agmulmula? Kasinsin ko. Mamirmiraot da. Taduda nga kakabsat. Iso nga imay makipag na dito balay. Uray mamirmiraot ti may sa atao no nagagat, sigurado, agprogreso ti biyag na. Saan man ati kasinsin ko ti pagtungtungan ta. Ti kayat ko amaamuan kan ka ita. No damat la pag-asa. Masapa kami inton bigat, tagapit kami. Sige nga rod lakay. Tama pa anak ko ni Diyo kusina, inak agluto. Sige, bakit? Tatang, umayak mo't makiapit. Ti maapit ko kukwak. Apay, timulong ka anagaradaw. Timulong ka nagmula, kas kada nagsibawg. Tapno ko na mga dabingay mo iti apit. Unang yung sakti anak yaw. Umdasay napakpakaninda ka. Di mat imbagaken ka at tulungan nak iday ti trabaho. Ang man niya't inaramid mo. Ha? Sadot kan tupay. No kasta, nini ko ti ibingayan nyo. Makipagnanaadla dito eh. Pakpakanin nyo pa'y. Ada pa'y bingay na. Uwan tabay ayo akin kwa na. Tanagagit nga agtrabaho. Sino matimayat nga aggagait nga awan ti maganab na ngay. Nagswertikit din. Diyo anak, madapay lang bingay na may.
Anak ti kabsat ti inam ni Diego. Kadaraan mo't laeng. Iso nga awan ti sabsabalay. Nagadumot ti abasto tayo ginatgatang yun, tatang. Adun sa akin di tinaglakwan nyo ah. Nakatsamba kami kininikaw. Dangina ti preso tinatang ita. Aurora, isimpa mamin dagiti ginatgatang mi. Italaeng manin na makaigam tayo iti dakila kwarta. Iso nagpalingki kami ni ti Adaw. Niko, agidulin ka latay ti kwarta, ambarok. Agurnong ka, iti kasta, ada bakakit kita am iti nagbambanugam. At dapay mo't nabati, ante. Kan nakaipaw itak mo't kan kadananang. Nasaya at pat nga rod, tamatulungam dananang mo. Sa nabalay, dandani manin maapit dagiti daddo maamulat At danto manin bingay mao barok. Sige, panawan kayo pa itad, dapapanak. Saan ka na pumanaw? Taagluto akong jigo. Mangantayon to. Mangan kailatan. Apay anak ko umay ka dito'y pagnanaudak si ka, Diego. Da kaya't kung may baga. Di nakpadpadasan ng arman. Taka mga numadanog ka. Apay nga arman ka. Ambom ani Carmen ter arman. Nasa isayatan, di nalawag. Ita, anya ti masapol mo. Ano ko ah? Dahito yung amin dagos mo, tikasit gan iti talon mi. Kat, anya ko may ito. Kidawak iti pabor. Inton agburasak iti mula mi iti rabi. Idiretsok dito ya. Alag to iti parbangon. Hindi ka madanagan. Ikang ka, iti kaslaabang, iti burasag. Dahil talaga yan. Apay kit din nasaan. Tangay sandak mo't lang ikan iti bingay ko. Kasdayan ti aramidak. Unaak iti nga agburas. Di damot siguro madlaw ang maksayan ti bunga dagiti mulada. Makadomingo pa mabalinton ang burasan dagiti bunga ti mulada. Among bakit, kasladay mo na nagburas ka dagiti mulam ya sitaw. Pagkunam akasta. At datugaw ta nakita mi ijay. Asino kumangay matimapan agburas ka dagiti mulay o tatang? Dayta nga ron ti pampanunutek. Asino nga tatiag tatakaw dito'y lugar tayo? Itala nga napasamak ti kastoy. Uncle, saan matlaang nga umasinso no asino man tinagtakaw? Gaputa pag numnumaran na, ti saan namat ang nagbambanugan. Uwin nga raw, sakpay alaklakayanin ti takawan na may. Ikarkarigatak tupay ti agtalo no ray lakaya kaon. Uncle, imbagak man ngamin kada kayo asyaklatan ti agtalon. Tagudwa tayo iti birok. Ang amdi yung kayata. Birukin mo't lang ti bagit ti trabaho. Uray ta nalagan lang mat dagiti trabaho. Tasi kamo ti mang trabaho kadagiti nadadagsay. Panagraraapan, Jegaw. Ang mga no kayat mo ti tumulaw. Tapno at damot mabingay mo nga irek nga ilakaw. Nasakit ti sikat ko. Jak makamula. Jak makaarado, tatang. Ti kunamkit day, sadut ka. Kasanukan tulangan ito nawan kami na naganak mau. Ilakok to ti sanikwayo na. Tapno da kwarta. Agnegosyo akton tapno jak taltalon. Ay. Saan mo nga ilaklako ti dagatayo? Taison to ti pakalaglagi pam kada kami. Tinawid mi pa'y dagita ko'y kadagiti naganak may. Anya marami dak no jak kabalan ti agtalon. Masadutak. Apa yan, tatang? Marigata na nga umangis. Tatang! Ano tapasama ka na kayo? Tatang! Tatang. Apa yakin lahat ipupusa niyo? Eri, kasawa. Nagkasangmat da ito yan napasamakan. Niko, awan ka di imbagbaganakan karik-rik na. Awan matandi. Awan apulos na dakamat na kanyak. Imposible mat nga awan Alangan mat nga raw na aminam nga dahil baga na rikrik na na. Di nakpagbalinan nga awan manaknakam na.
Gaputa si kati awan manaknakam na, Diego. Ah, Rumbang kumasi kati kadwa ng agtalon. Ngam saan mat? Taday talaag namnam ay ti amom. anyat pagtangtangsit mo. Makipagnanaad ka lang, iji balay. Sige, danugan nak. Tikunam ka di ka tutupan. Gusto na. Saan kayong agapa diti ospital? Kastoy lang nga rodan tinapasamak. Agtinano kayo pa ilaeng. Kaya tiyo ka di asyak mati maatake. Sorry, auntie. Pasensya kayo. Anak, ita, na itabo ng tibangkay ni tatang mo. Agpakpaka si akan ka at tulungan ni Nico ngagtalon. Mamin ano ka di nga ibagak adya kaya tagtalon. Bayan nyo tagtalon, tapno da serbi na nga da ditoy. Kasi mat no isula ang trabaho para kada tayo. Kaya tapno mairanod tayo umit ati kaadanan ditoy. Kasano kan tulaangan inton matayak patan. Ilako amin asa ni kwa tayo. Itapay laeng. Ibaga kon tinapagtungtong ami kan ni tatang mo idi si bibiyag pay. Kayat na nga gudwa kayo kanini ko kadagiti sa ni Kwame. Saan akayat ni tatang mo nga ilakom ti tawidam? Yamkit di, kukom da iti balay. Saan kayo nga agudwa? Nagasat at talaga dahi jay nga insan niko. Gaputa na singpot ni Nico. Nagagat, kan patyan ni tatang mo, nga ilalaon na ti daga at awidan na. Masansan mo ti panangyig mo kadagiti apit yu dito balay. Siyempre adda nga rod nagagat nga agmula. Imbag man, takayat lakta ni Nico ang makiburas ka kadagiti mula na. Wen, di nakimutan. Tamo na siya tirumbang agtawid iti dagami. Kasta ka di. Sa bagay mitkit di ah. Ato ti bingay mo. Oh. Medyo dakal mo dito ya. Wala, gabaw, tamayat ti diskitar ko. Aglablabas kan, Diego. Pati dagiti irik ijay kamarin asaan ko nga inlako. Tapno ka tayo kuma. Binawasan pa'y laang. Di ka man nagpapabasol. Awan ti amok dita. Saan kan ang makapaglibak pa'y? Binaybayan ka nga oray taktakawon dagiti bunga timulak. Sa anak ang nagtagtagari. Ngam aglablabas kan. Awan pamanagnak mo kadagiti bagbagam. Sika lang nga rodon ti makipagnanaan ditoy. Sika pa ti nalastog. Tikunam ka di. Jack ammo at iburburasam kat ider-diretsyon iti dagos ni Mayla. Ita, aglibak ka pa'y? Rumbang lang Tasyak ti akin kuko iti daga mulmulam. Tikunam kit de, sadot ka. Tiagnam ay laang ti ammom. Nyati ko na. Agure. Abay, dinanog na ngay. Tikunam ka di ka tutupan. Ano? Di kaya gapa! Gusto na! Ito'y makipagnanaad ti bagaan nyo. Ayan, nantay buneng. Tatagpatok ng Saan? gangan. Diego! Agsubli ka! Diego! Sana ka nga sa... Auntie! Auntie! Diego! Agsubli ka! Itaraytan ni Auntie sa ospital! Diyak kaya't ama tuluyanak. Gapukan ka, Diego. Mapanakon agyan iti kabsat ko. Nga da nurse nga anak na. Tapno matutukan dak ijay. Imbag akon kanini ko. Apagudwaan nyo. Di sa ni Kwame iti day di tatang mo. Makamu kayon. Iti bagbagiyo. Agpatpatakderan ni Nico iti kalabaw na. Iti masakupan na. Saan ka kuman nga reklamo? Tani Nico, ti makaam mo.
kadagiti amin nga agas kananyapay akas sa pulak. Sige na nang. No dahi ta ti desisyon niya. Ti kidawag laeng ken ka. Saan mo ngay laklako titawid mo. Tapno saan ka nga agbabawi iti odi na. Mabayagan nga gararamakan ka, Carmen. Ang ita, nini ko ti sinong batam? Amom mat siguro ti sumbat dayta. Saan? Isong ibagam ko makanyak. No apay anini ko ti pinilim. Gapo ta nagagat ni Nico. Amok ang mabiyag na kaminto iti bangunan mi a pamilya. No sikat ti pakyasawaak, agbisin kaminto siguro kadagiti agbalin nga anak ta. Diyak to ipalubo sa kasta. Alangan mo't abisinan kayo no kas pangarigan. Saan lang ang maala iti sao dayta, Diego? Ah, No adda planom nga agpamilya, masapol nga ipakitam a nagagat ka. Tapno kayatan na ka ti babae nga armam. Ngem no sadot ka, aglaklakay ka abaro. anya. Ita, nagkasarindan Nico kan Carmen, Mr. Lonely. Ket makitkitak atultulungan ni Carmen ni Nico nga agtalon ken agmula. Isot gapuna asaan kumeten atakakawen dagiti mulada. Nasursurok meten ti agtrabaho gaput agbisinak met no sa anak nga aggaraw. Tuy pagayam mo, Diego. Diego, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, nasaya at met, ta nakapagpanunot kan. Ket ammom itan ti agtrabaho. Ala, aggaget ka, tapno saan tong agbisin ti pamilyam, no dumteng ti panawen, amang asawa kan. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinaga na Diego, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Dodong, manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Inabandonak ti aginak, gapo iti maysa a babae. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Dodong, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Daman madmadlaw ko kada kayo. Anya dayta anak ko. Apay atong galromar kayo. Kat agdigos, aglotion, kan agbangbanglo kayo pay. Katuin tapno na bangloak. Kababain mat kadagiti agbalin a pasaheros ko no naangutak. Saan kayo matasigod akas tatang? At dapay di agpasada kayo idi. Asaan kayo ang nagdigos? Nangrunan no pa nagtutudo. Kumpormi matanti bagbagam. Agpay sumat, tatang. Mapan mo man kit di damagan kininanang mo no nakaluton. Tagar mo sartayon. Sana kumpormi ti madmadlaw mo. Agigidan tayon arumwar, Dodong. Itulod ta nga umunan ni Jessa iti pagadanan. Kan itulod nak iti paglaklakwak iti prutas. Sakbay nga agpasada ka. Ay katuan Anya oras kanto ngay nga gawid. Ichat kanto, taumay naksukunan. Di ka nga rod uneg pakarabi Taapay man. Amang ano masapa nga garahe ita. Apay, adda pa panam? Awan, kayat ko lati agina na masapa ita. Kas lang amin nasakit ibagbagik. O, di aginanak ang rod.
Aping nga agpasada ka pa'y laangay. Sayang mat ati mapasadaak. Ala, makaammo ka nga rod. Masapakan tulatan nga umay mangsukon kanyak. Oh, nakaumay ka batan. Mailiwak namin kankahan. Saan ka ka diyan nagpasada? Saan? Iso nga gawid ta ni di boarding house mo. Agpakada kan. Saan kan nga duty ita? Tasak ti makamukin ka. Okay, han. Urayan na nga biit. Alaag lang ti bag ko. Kan agpakada aki di boss ko. Agpakada ako nahan. Suko na kung ti anak ko di pagadalan. Okay. Kaano manan nga ti umay mo? Jack pa'y may bagano ka ano manan. Oh, ante. Alam na ito eh. Oh, agyaman ako unay, han. Uray sa anak manan asumrek iti mano nga aldaw kat mabalin. Kinunakmat ngamin kan ka. Nga oray saan kan nga agtrabaho. Tasya kon ti makaamukin ka. Maboring akmat nga rod dito'y balay. Anya langan nga iti aramidak. Mangan, maturog. Di mo pa'y kayat. Kayat ko basta kadwa ka binigat. Among mati sitwasyon ko. Ken kinunamat ang maawatan nak. Saan ka di? Wen, maawatan ka. Iso ang maawatan na kumamat. No saan ko akayat ti sumardengag trabaho. Hala, winin. Ala, lumugan ka nanak ko. Pasensya kan no medyo naladawak anang sukon kan ka. Na traffic ak ngamin. Tatang, apay akas na kaririing mo. Pagkunamat. Kitaan niya man. Nakatakder pa ila dagiti bukyo. Kumpormi, man ti madlaw mon ako nak. Nayangin laeng day ta. Agsagaysay ka nga rod tatang. Ala, winin. Taintaman sukunan ni nanang mo, tagawid tayon. Saan ako ngagpasada? Kaya't konti agina na. Mapantayo ko mamangan iti restaurant, tatang. Ay, kat ibagam kininanang mo inton madamdam Ala, mapankagbayad din Roda, tagawid tayon. Anya, siyak gayam tagbayan. Da kayo nga agama tinangawis kanyak. Ngam siyak matgayam tagbayan. Uray tasak matimang krud-krudo iti taksi apang suksukon. Kan pangitultulod ko kada kayo. Ay, imbaglakit din. Tauray kaskasano at damat sapul ti presto. Mapangkang nga Roda nagbayad, tagawid tayon. Saan kan ngagreklamo? Saan na bale? Tas saan kan ngagluto inton sumangpet tayo? Makaina na ka na dagos. Ha? Abay ngay. Kas kalagbagtit. Abay sinipat na kamat maturo. Sino da ito'y babae dito'y photos mo? Ha? Agkakaida kayo pa'y. Adda sa bali ngay kabkabalay mo. Ha? Kwa? Saan tapay lang nagkaskasar? Gaputa nagtulag tanga agurnong tapay. Nga madamot gaya man sa bali a babae. Kwa? Roda, pakawanan na ko Saan na maulit? Pumanaw kay tamat lang. Ha? Awanan kay tibain. Jak maawat daytay ni naramid mo kanyak. Agsinatan. Roda. Pumanaw ka kunak. Wano parparot tarupam. Di ka gayang pumanaw Sige, urayan nak dito'y tamangalak iti pang parpar ko di tarupam. Ne, saan samot nga agang angaw ni Roda? Ay, daras ka konti pumanaw. Amangan numapang urnak pa'y ngagpaiso. Rabi amang disturbo ka. Anya ay ati gagaram. Kuha tatang, nakabasolak. Basol? Apay, nagtakaw ka? Sapsapulan da kan dagiti pulais? Ni tatang met. Anya ti pangkit-kitaan nyo kanyak nga anak yo? Agtatakaw? Ay, ibagam nga minen ano anya ti basol mau. Pagdandanag nakpay mat. Nagbasolak ni Roda. Kat parparin na ka no ti rupak. Anya nga iti basol mau? Kuha tatang. Adda nakita na iti cellphone ko, akin na picture ko. Nalipatak mat nga minan nga indilit. Ay, adda laki na picture mau. Parparan ng tarupa. Huwag nga ro tatang.
Parparin na kano to'y rupak. Amangan mate, no babae ti kinapicture mao. Alangan mo't alalaki tatang. Ay, unay kan. Apay, ada madeng aramid mao. Ugali at ilalaki. Ay, agawit ka kitday. Kasaritam ni Rhoda. Dumawat ka iti pamakawan kan kuana. Da kayo man timapan makisarita tatang. Wano saan? Ibaon nyo ni nanang. Anya, ay, sika tinagbason. Angam, da ka may ti makisarita kan kuana. Mabuti ngak tatang. Oy, nagsapa magtitiyo may mo dito'y boarding house ko, han? Wanahan. Dito akong nagnaid. Anya? Taapay mat. Kasanon ni Rhoda kan ti anak yo? Nalipatak nga indilit ti picture ta iti naudi ayo umay ko ditoy. Nakita na. Kat napalalo ti pungtot na. Agsina kami kanon. Anya? Wan. Iso adatan ti agden na. Okay. Makaamu ka nga ron. Inakton alaan ti badok. Inton awan ni Rhoda ije balay. Kapay nga imawag ka, Rhoda. Imawagak, tapag tungtungan tati may papan iti anak ta. Uray saan kan nga agaw-awi ditoy. Basta ti importante, maitulod kan masuhon mo ijay pagadalan ni Jessa. Ay, katuwa na. Ay, talaga yan. Kan mapan konto alaan dagi je batbato ka je balay, Sige, nawaya ka amapan mangala. Tauray agden na kayo iti babaim. Total, saan ka matlakayatan? Maariya ka kan. Alang nga Rhoda. Awanan ti adupay asaw. Imbes nga ayusam ti pamilya, inadadam mo at pinanawam ida, kat nakikabalay kan iti sa bali a babae. Saan nakmadlangan na mapakawan ni Rhoda? Di ka pala nagkid daw iti pamakawan, ngam ibagam asaan na kan a mapakawan. Di mawatak mata. Ngam pinapanaw nakmat. Wan ata saan ka siguro aseryoso ang nagkid daw iti pamakawan. Kan saan laang ama minsan at dumawat ka nga main iti pamakawan. Bayan yun, no di na kon kayat, nanang. Ay, addan anak yu kan ni Rhoda. Iso asimpain nyo kumati amin. Sana bali tasan ko matabaybay ante anak mi. Tatang, apay ngay asaan ka mat nga agaw-awi dan. Sana bali tasukunan kan itulog kalatay ti pagadalan nyo. Sa tino ngay ti pagaw-awidan nyo. Iti ayan dalolo kan lolam. Iso dati kabalay mo. Katuan tadi nakmat kayatan ni nanang mo akabalay. Katno ko na namat. Asikat isaan ang mga yat nga agawid. Una, tako na namat aparparan na ti rupak. Ha? Ay, damagat tuman ka ni nanang. No makaawidak, no agpay sumat lang, tibag bagayo, tatang. Apay ngay mawag ka manan. Apay, adi mo pala ibagay iti anak mo. Ngatan sa bali akabalay mo a babae. Apay ko mga ibagak ngay. Una, tasyakmatan ti pabasulin na no apay asaan ka nga gaw-awit. Sabsabidungam samit ti panunod ti anak ta. Apay ko maasabido nga. Talagamat nga imbaga maparparam ti rupak no agawid Ngam imbagam ka di ti makagapo. Sana. Apay ko mga nga ibagak. Apay, kaya't mo aguraan nak ti anak ta? No di mo kaya't ang mapasamot ka. Anangam ti bagam ti Jessa. Wanag. Sige nga raw din, tanik. Madama ti panagmaniho. Apay manan nanaladaw ka si Mangpet. Ado ti customer? Nalipatam samatan nga dak akabalay mo. Apay ko maaman lipatak nga. Apay nga rod amasansan ka amaladaw nga gawid. Apay akasta ka. Sika ti imay dito'y boarding house ko. Ita, istriktuan na. Anya? Sika ti gapo apinanawak ti pamilya. Ita, kasta ti ibagam kanyak? Apay, kinid daw ko ka di. Apanawam ida. Anya? No kaya't mo ti makipagnaad dito'y boarding house ko. Di nak nga rod bibiyangan. Ngam no itultuloy mo ti kasta nga ugalim. Nasaysaya at apumanaw kan. Jakla impagarup akas tagayam ti ugalim. Ada ka mait baraw. Kan anya day taawit mo abag.
Badok dagito hitatang. Nay, apayen. Dito yakon ngagnaid. Kahit tay sinang patam ngay ababaem. Kaslasaan mo't nga asawa ti pangibilbilangan na kanyak. Ay, katuwan na. Tasaan kayo mat nga agasawa? Saan kayo mat nagkasar? Apay ngay ni Roda. Saan kami pa'y mo't nagkasar? Nga mariknak nga asawa ti nangibilangan na kanyak. Idagdenden na kami. Ita, maamiris mon ti amin. Tatang. Amang ano din akon kahit ni Roda. Ay, kakasaritam Imbis ngamin nga ayusam ti parikutyo. Saan mat takinarkarom? Sige tatang. Kasaritak to ni Roda. Nagsapakamutan na imay, tatang. Jack pa'y nangan. Adda ni nanang mo dita. Kat ada Damagan man. No mabalin ti makipangan. Apay, tatang. Saan ka pa'y anangan? Saan pa'y nga rod? Umunag ka pa'y ngarod, tatang. Mabuti nga rood. Damagan pa'y akin ni nanang mo. No mabalin na ka makipangan. Tanuhin ko nana. O di umay na kayaban. Ngamno di na kayat. Maan kalatan. Taurayan ka dito irwar. Sige nga rod, tatang. Umay ka kanon, tatang. Tamangan ka pa'y, no mabisin ka. Agpaiso, Wen, kunak lang arudan. saan ang makaungat ni nanang mo? Saan samot? Ngamti ko nana. Amangan kanon no saan nakaapin na kantay kabalay mo. Kaasi ka kanumit. Anya? Dalulokan lola ka di pa'y laang ti kabalay mo, tatang. Katuan mo. Apay ngay. Saan da ka apinakan? Kwa, nasapa ak ngamin arimwar, anak. Agyaman anak tay manugot ka makisango kanyak. Bakit? Ginakawagan iti bakit. Tasaan na kong asawa. No kayat mo. Di agkalaysatan, tapno agasawatan. Tapnulukon naktumanan. Saan ka nalukwan? Di ura ipabalod nakton, nulukuan ka pa'y. Ano? Umanugutak ngagkasarta. Basta gastos mo amin, Ha? Saan aya amanipod nagdan nata? Saan ka anagirimit kanyak iti mapaspasadaam? Ayan, ti ornong mo. Nakabangko. Mala, irwar mo, taiso ti aramaten tangag kasar. Kat inton malpas ti kasar ta, ited munto amin kanyak ang mapasadaam. Iti kasta, awan maaramat mo, ngagbabae. Ay, siga. No isuti ko nam, bakit? Nagkasar kami nga rod kini Roda, Mr. Lonely. Kat manipod idi, saan akon anagbabae, taaddan buteng ko. Narigat mo't gayam, ti makabirok iti babae, ama nagayat, kan napudno. To'y pagayam mo, Dodong. Agyaman pagayam Dodong, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, ipamaysamon ti pamilyam. Panunutam kit di no kasano arumang ay ti binukel mo a pamilya. Saan ket nga agaramid ka iti banag apakay sagmakan ti pamilyam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Dodong, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kin insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kan iti matireksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikadbiag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinagan nga edita, iti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely, may isa ka public school teacher
ket dandanin nga agbalin a prinsipal. Dahito apakasarita ket may papan iti asawak a maysa nga engineer. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Edita. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Tuladan na kay Stephen. Agadal ka iti kina-inhinyero. Tanapintas to ti masakbayam. Ni Daddy Mat, imbagak matan kan ka. Jack kayat ti agbalin nga inhinyero akas kan ka. Kayat ko ti agbalin na pulis. Pulis? Kayat mo ti maininitan ngagtrap-traffic iti nga ti kalsada? Saan lang aday ta ti trabaho ti may sa pulis, Daddy? Saan mo nga ipilit ti kayat mo? Lakay, saan mo ka di apilitan day ta anak mo no di na kayat ti agbalin nga engineer? May sakamat nga awan muna. Lito, Agpada kayo kadagiti anak mo nga awan karga ti panunot da. Awan na mamuyo. pasensya mo ni daddy anak. Kanayon mo takas jay. Kayat na, isula ang tinalaing dito'y apagtaangan. Saan ka kumangag sa iti kastakan ni dadim? Pudno ti ibagbagak, mami. Uray pa'y iso ti kalaingan nga inhinyero, iti intero alubong. Sa anak abilib, tamadi ti galad na. Masaira kiti pa nagsasao nila kay ko, manong. Isulatin na laing. Hindi pulatan tutupan. Isulaang ang husto ti aramid na. Kan isulaang tinaskan ang masurot. Liklikam nga gapa kayo. Detarte kasayatan nga aramidam. Amin na kayat na. Kayat na iso ti matungpal. Nulakat na pagsayatan ti pamilyayo, bayam latan. Tatno saan kayong agapa. Happy Teacher's Day, Ma'am Edith. Kastamot kan ka, ma'am. Ay na, napuno da ito'y table mo itinagado asabsabong kan sagot dagiti estudyante. Nakigtutak nga rod itay si Mang Petak dito'y classroom ko. Idi nakitak dagita asagot da kanya. Sika nga min ti paborito da teacher. Kat si Kangay. Paborito da ka mat saan ka di? Ah? Happy Teacher's Day mat kan ka. Adto'y matisabong asagot ko kan ka, ma'am. Agyaman na, Ma'am Edith. Madamdama, aggiddan ta amangal daw iti school canteen. O sige, agkita tanton ijay. Agasam, tadapay gayam cake nga inarami dagiti estudyante para kan ka. Saan lang para kanyak daytoy? Para kada tayo amin at teachers. Talaga I love da kadagiti estudyante dito school tayo anya, Ma'am Edith. Amin tayo. Apay asyaklaan. Ay, Ma'am. Jay samad may kadwa nga anak mo day jay nakatakder ijay ruwarti kantin. Ha? Ni Stephen day jay. Ay, wala peso. Anya ter aramidon ta anak ko dito eskulaan. Ay, abangon tao may agmerienda. Mabitlaan nga rod, ma'am, ta inakayaban. Stephen, apay nga ada ka dito, anak ko. Jack pa'y kaya ti agawid, mami. Sigurado ngamin, nga adda ni Daddy Jebalay. Kat maan ano ko mano adda iji balay. Amuyo mat, mami. Saan kami nga agkaalaan ka ni Daddy? Ala, umay ka nga rod, ta umay ka pa agmerienda. Amok, amabisin ka. Tabanan ni Stephen. Napanakinita niya pag-eskwelaan na. Edita, ibagakan ka. Saan nga agbaligi day ta anak mo iti kurso na? No saan nasurutan ti kurso nga ibagbagakan ko na? Saan ka kadi nga agbalin a diktador, Lito? Diktador? Siya? Ibilbilang mon akin na diktador ti panangay surok iti anak ta? Bayam kadi nga iso ti agpili iti kurso akayat na. Kasano ko mga agbalin na polis day? Awan mo tamo na? Di kamot agsao iti makapasakit itirik na alito. Iso akagurgura da kadagiti anak ta. Gapo iti kasta pa nagsasaom. Stephen, anak, umay ka ta nakaluto akon. Mangantayon. Jack kaya't akasango ni Daddy. Maudi ako namangan. O sige, maudi kanto nga rudan. Saan pa'y kano ang mabisin ni Stephen? Apay akas ta day ta anak mo? Imalan samat kan ka? Apay ka di nga agungot ka manan.
Saan pa nga rod amabisin, iso adi mo pilitan amangan. Rumbang laeng aglalang lang tayo amangan, kas may sa pamilya. Stephen! Rumwar ka dita silid mo! Agsardan ka man lito, saan ka ngagpukaw? Ikak man iti pagnak man. Agsardan ka kunak ni. Anya ti aramidam? Mapan mo dangran di anak mo? Laglagi pam anapigpigsan di anak mo ngam sika. Iso agtugaw ka kitita mangantan. Ha! Naawanan ako ni tiganas amangan! Sa dino aro ti papanam? Mapanak mang restaurant. No di da kayat akasango ti pamilyak amangan. Sige lang! Ma'am Edith, birthday gayam inton Miyerkules. Advance happy birthday. Agyaman nak, ma'am. Sigurado nga adun tumanen a regalo ti maawat mo. Itapay laeng, adu nga rodon nga estudyante, ti kayat na amang ipatulod iti regalo na kanya. O, makitam da ita. Iso nga rod nga, agyaman nak itinasapa pa ng kablaaw yu amin kanya. Christine anak, namnamaan da ka nga agawid. Kasangay ko ita. Lading itak, mami. Ada trabaho ti ospital ita. Ngam manon abulan, asaan ka anagaw awid, anak? Kayat ko ti agawid. Ngam anya. Diya kayat makita ni daddy. Adon tumanin ti ungat na amanggag ko. Maipapan, iti kursok na inlugpas ko. Ay, Uray saan nyo nga ibaga? Amok amin ang mapaspasamak di tabalay. Dahil istoryaan kanyak ni Stephen. Kaya tubay ni Stephen di pumano di tabalay? no kasta, saan ka nga rod ang makaawid ita? Saan, mami? Da kayong tulangan ka ni Stephen ti umay agpasyab dito'y ayan ko. Mami, happy birthday. Kailiw kayon ka ni Stephen. Kailiw da kamutan, anak ko. O sige nga rod, basta agan anad ka dita ayan mo. O anya, magustom ka di matlaang ti cake aginatang ko, anak? Un mami, ibusan tanday takik aginatang mo. At lakay, ada ka matgaya man. Birthday kita, iso nga adu ti makan iji kusina. Napsuga! Di na ka di kablaawan iti day ti apa nagkasangay ko, lakay. Awan serbi na asilibraran ti kasangay mo. Mami, apay akas jay ti sungbat ni daddy. Bayamon anak, madin sa manan ti aldaw na. Kasta na ngamin, no ada palpak nga inarami dagiti trabahador na iji opisina da. Ala, saan kan ngagladingit, mami? No saan akayat ni daddy ti mangan? Dua talangan amangan. Wan anak, dua talaangan ngaglanglang. Love na love da ka kan ni Manang Christine, mami. Ay, un gaya, mami. Di mo ka di kayat apanawan ni daddy? Ha? Apay ko maapanawak ni daddy yo. Ab-abuswon na kan, mami. Pagsasawan na ka iti saan nga umno. Saan arumbang day ta? Respetaran tayo lata. Ta iso ti ama iti day ti apagtaangan. Kas dilaang ti ugali na. Taka na yung ngamin ama stress iti trabaho na kas chief engineer. Adu ngamin tinadadagsan a responsibilidad ni daddy yo. Ne, ada ka matgayam di tiruar ang nakatugaw, lakay. Basbasa ak. Ada ka di problema. Sino tinangibagakan ka nga da problema? Madmadlaw mi ngamin akanayon anapudot ti ulom no kasta nga agapu kay ti trabaho. Nasaya at mata nakadlaw kayon. Amuyo ka di. Da kayo ti mangipapa ay iti problema kanyak. Anya? Kasano kumada kami? Saan da kon nga respeto kas ama ti pagtangan. Di mo ko maibaga dayta. Idi pa yan nariknak dayta. Ni Christine, nagadal iti nursing. Imbes ko makina doktor, ti kayat ko nga dalin na. Di naksinurot, inaramid na lahat ti kayat na. Panang ipakita ka di iti respeto dayta. Lakay. Kat daytamat nga Stephen. Namnamaak nga isunto ti sumaruno kanya kas engineer. Ngaman niya ti kayat na. Criminology. Ha! Awan ka di ti serbik nga ma. Saan apod no dayta nga ibagbagam, lakay? Kat sika. Sika nga ina.
Si kalatan ti sursurutin da. Dikdiktaram ka di ida, ha? Saan? Saan na po dayta? Agpapada kayo amin. Kontraan nyo amin, akayat ko! Nurse gaya mo ni Christine iti kadakilan nga ospital, Ma'am Edith. Kasano ana amom dayta, ma'am? Ijay ko ngamin nga impa-check up nila kay ko, ket nakita na. Isupay nga rutin ang tulong kada kami, tapno saan kami nga aguray iti mabayag. Kasta ka di. Ay na, di mo pa imbagbaga kada kami, ang nurse gaya mo ti inaunam. Maragsakan na, tanatulungan na kayo ni Christine. Isumat lagayam ang nabayagan ajak nakitkita dito lugar tayo. Impasnat na ngamin tinagadal. Dayta tinasayaat. Kat ni Stephen ngay, anyamat ti kayat ng adalan. Kaya't nakanumat ti agbalin a pulis. Ay na, nasayaat dayta a plano na. Mabitlaan ha, tasong batak man ti awag ni Stephen. Sige lang, ma'am. Hello, anak. Mami, pumanaw ako dito balay. Ha? Apay, anya tinapasamak? Dinangranak ni Daddy. Anya? Iswa pumanaw ako itamat lang dito balay. Mapanak lang ang nagyan ni Jayan ni Manang Christine. Saan? Urayan nak dita balay, taagawid akon. Pagtungtungan ta dayto abanag. Bye. Apay, ma'am. Anya tinapasamak? Nilakay ko. Dinangran na kano ni Stephen. Anya? Maarami dayta nila kay mo. Ay, unay matan. Jakla impagarup akas tati ugali nila kay mo, Ma'am Edith. Ayan ni Stephen. Anya tinaramid mo kan kuana. Biro kam kanyak ti bastos nga anak mo. Apay adinangram. Inikak lang iti leksyon. Tapno amuna a respetuen ti aman. Anya klase ka nga ama. Akas ta ti saom, ha? Sakpay ita ti aking basol, idinto ta siyak ti ama anasken a respetuen na. Ha! Talagang awan na mo man ya. Maestra ka pa imot nga rod! Inagasag ti sugat ni Stephen, mami. Nagdara ti bibig na. Gapo iti panangdanog kan kuana ni daddy. Ipanda ka di ospital, Stephen. Saanan, Mami? Amangan no makita dakpay dagiti barkadak, kat kantyawan dak. Anya ngamin ayat tinapasamak. Addaak lang iti silid ko. Idi ka lata simrek ni Daddy. Nagungungat kanyak. Nabayag ka nun nga agpukpukaw, nga iyalaak iti danong nga inuman na. Idi ti makderak, tamapang ko maiyalaan. Dinanog nakmatan. Isukat dayta ti rason no apay ajak kaya ti agawid. No saan ko lapang panunutan ni Mami. Binalas ko kuman. Ay na, imbag saan mo nga inarabi dayta anak ko. Awan itigas to apang magik. Nubalsak ni Daddy. Maulaw Dito'y pay lang ni Stephen, mami. Nataltalgad ti kasasaan na dito'y ngam ije balay. Dako man ni mami dito'y tamaraman na dito'y linuto manaksat nga spaghetti. Agireklamo ka. Kat si kamot ti mangibos. Umay ko mamanin ni mami anya. Naragsak no adda ni Mami. Wan nga rod. Ni mami, iso dito umawawag. Hello, mami? Christine! Oh, apay, mami. Anya tinapasama? Natake ni Daddy yo. At dahita dito yung ICU. Ha? Diyan ka mo malasatan na pa'y dahiti apan nakatake na. Anya? Stephen, anak, iduron mo dayta wheelchair ni Dadim. Uwan, Mami. Lakay, iawid na kan. Mami. Agluluan ni Daddy. Saan ka madanagan, Lakay? Adda kami kadagiti anak mo ang mga sikasukan ka. Aging gaita, masakit pailaan nila kay ko. Saan na nakas itisigod anaunget. Daytoy man ti kapadasak. To'y pagayam mo, Edita. Edita, adda pagpatinggaan ti amin. Ket dayawen ka. Ta itilaksi ti amin. Ket adda kalatta para kinilakay mo.
nang runa ita, tamasakit. Ala, anusam, tas sikakit nga rod ti asawa na. Rekunada nga ruden, agpatingga ti kinalaing, ngem ti kinapakumbaba, agtalinaed iti puso, ken panunod. Bueno papagayam, ingka nang ganti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni Pagayam Edita, iti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting panang trabay na imbag nga oras kada kayo ang